CM ka JHADC Thombor Shiwat hawa ke yung krek kam wathme ka council dapen sngau ye sngau si ne daw wa ki wa krek bon mbin ki wa wan em benta ha kani ki yalang wat hadin wa dep pentip chakawi pakawi ka chnat wa em hapo ka council dewa penrap wa ki isi daw le ka kat kam ibor ko ye wa ro kini ki chnan daken tu ye ki wa krek ka council mto open man politics ye do tulam wo chim ka bu na do ki saheb wo ya bakla ye ki wakre ne bha ka isi mem chong klik ti go hadu wa maria poi chechelong maria yo ye ki MDC da ongi da poi ki wa khrong we man i was ngau si wa demi kam ini ikentin tang wakat tele ha wo le ye kam ne bha ini imto i lai khrong tang wa i lai da wa yo yo ye ka hok ka bha yong ka council kam te da ong le wa hadu ni wa ya kini ka additional office building mem khut ki da ki montri ka sorkar jilla ne bha myu ki te ikit khle ne benta iyo ido we em kam ka JHADC ne bha ini waro da le da perkhat we da penmi poisa de wa kre lang pra MDC yo penmi poisa de wa a poisa khajak yo yi upen dap upen yin ya kini ka yung do ong le wa ini waro I wom yo tulom mto wa le chenam ne bha ki won ki MDC wa kwa wo la le election de wo ong ki bro ki tai to ki MDC sa tulom we de le kat wa ye wo ya kalam wa ka sorkar yo palai no ya ka bha ka hok ka council de pencheu le wa ka poisa wa chna ya gani ka yung krek kam wa thmi to ko wan na ka kran ka sorkar perdi mto ko ye wo palai cha ka tulop ki wa kre we de ngat udah ka mukot duma chisin hadin wa cha penban wa palai ya ka poisa ka sorkar perdi wo itu lop ya ki wakre ila kam ki para member penaipi ki para MDC wala ki em katte mem kwa iwo ulai so patba man da ku katte teori wala ni kan bas election ni manda yi platform mani yi da on yi patba kita yang MDC satu loh mampu ayo kan wo yi percaya wa ulang ti wo ya kalam state government lalu to yi to kuliah dan pendek ya wala dan ini pending liabilities yang wala takkan jadi kain di India wala bu ya kemak sorkar da boleh pergi kini ki staff yang i ki kalam ki om kata ni kerja poisa yo kurung chna ya ni ke bolti ile umri chwa da tulo hendai ke ni gumi ule ba ga ni skim ko chna ai le benta ke ni bolti to da em ko lai lai ni kai umi utransparan ni komi usu cakatulam kebesar yang ditip bagi mentok di WY penaipi kat itu ki SAG ki 15 finance ki WY jadi le UI leni dia le UI leni su ya tulam rembi le MD cap ki udah wa le bentar staff hadu wacak terbang, hadu wacak tim cak telah yang nagadau ko itulop chim keliang naka SDG ni bentar tanggung jawab itulop atrai warok lebih tip habite hadu wada ikis markon yang ni bentar waong na misuse suka perform SDG cakutulop and they use him to our misuse. Margo simple di manda yo poisa, manda yo ida share, and they refund. Jadi ni poisa simple. Hadis get the steep committee the right. The book ga ya gani terik ne benta wa why ya gani ka office building. But hajai po ne ga head yung department wala. Dapat tipi. Cawara ki departemen wani kesini to ichim benta wara ki officer staff wa iki members yang dari council
Bada emile kaya kajing pun baik. Wa NUE jimut. Boy ukun ida ki ministers. Dia beritahu wanya kini berarti dia ni. Hendak IM in charge ida bak boring yang kita. Mesti akan kau. Nimpak dia yang kata kam mata responsibility haji itu au state government. Bayang yo wa M kata jingkit kele. Lele wa M di kata responsibility ni beta. Iya itu bat ni beta je kam yang kini ke council dia ni. Kalau kan tiada penbat Kiwa lah teman. Kalau mana dia tak tu perai. Mak iyo warai, iyo yang perkat, iyo yang pencina kata tiga lah. Kamu au malas kini, dah ai bad daya tidak ni. Nawara iskim, haji itu ke SEG nawara, ke member, apa pun dia, dah ai kejap. Dia berita, uyo iyo cina yang ini berdiri. Dalam dapat ia kecil M yang istab yang ikat kawaman negasi. Sampai pada dia berdiri. Nampak. Walau sekatu orang iman contested lah, dia tak tahu macam. Wajoro pun istab. Wajah kancil yang iman obastab kawaman kata. Dapat ia kecil tak, dapat ia kecil lut ketulang. Kata man begitu sekian. Henry dapat ia ke performan yang staff yang ini siap si uang. Ngan orang ini ia damankan uang. UM politik, UDAM, Henry kewir kwa orang ini, waga escape committee, ulai kekat kami buat. Walaupun kerajaan akan kami buat, neighbor kata pegawai departemen, naduk untuk kusi. Hejui por, cibentasnya awayu om, nagaliang yang pikan ke officer, waikam ki member, ngakrai ti babi. Ito ki members ki wajib dapat bah. Siapa M ki wajib ki kat kamu kata kejing yubiang yang ki. Mandi kita ginong yalam jar ki konstruksi ki yogi. Handai M ini nebenta UM ni kata kejing kerelang. Wujudnya ini kan kita kena nikmat yang dari janjian. Ladem emi kita kerja satu, ladem emi kerja maya, ladem emi kerja kerelang. Hampir di members, kasih komiti, wapi ke officers, employee cewan. Nimba kayu kit kewakian. Trong do happy ki officers ki wada chenia jar di departemen. Dekan ke officers yang ke council. Lada MP kata ke mensin. Kau M politik. Lada woyalapnya di staff yang ke council musim kebu. Haji yetok. Kejinduk itu lah. Peman politik, peman isu. Keniman gogo berkelah. Man gogo berkelah ada kata-kata. Kinau yalam yang kasusian. Ngabuk kejingkerpan. Ham yalam berkelah. Yaki staff yang enggak kasusian. Niba kasih komiti kat kamu mangkatnya. Mau cawsi tiasi.
Yele ba I ulai ulingu ulidem. Hado wadak ongi I citai mari apoi wanga. Umatutu udiparan di CEM. O puli uma bala. Mari poisa ongi I dewan gini gini kro. Iu persiausi I hado kata-kata wa mi kata-kata tin nongkro. I hado kata sacrifice. Nebenta uyok fon. Henry hakijin siapa uyok I. Imbang kro. Nima ipan I dawai. Kayong I kahok. Kayong I ka-share. Kado kata. Ikidang mandas ni. Libek bon mandas ni. Henry. Sorkar tu mekalayan yang ila yoi. Meuman ke sorkar. Kuyi ulai uti lene kuyi pendap pendiam. Yina ong. Yusah emigo hak pergi ke krisis lene izin dunang poisa. Leadership Council. Yau jak burom umat hom. Lene yau jak burom gini executive committee. Yang ada man kini upiskan umat le. Kan kota isi dia ki hiu jauh. Ane kata kini perkat kam kata man gomo baklah. Dan mua. Kajin perkat tu kam kata man gomo baklah hado kata. Perkat kata niat. Dan ngana yang dia ngabuk kata kajin kepat. Haperdi yang ikan ki nang mi kaman. Nado ki isi membar, hado ki nang isi membar. Tau ini kejo kata responsibility. Kama om ni. Bon na perdi ki nang IM. La MDC kejo keji kle. Ya penyo ni pengkenal ini ulang. Jadi wan kita JHADC open yar ni open met open bhah ya gani ka office ke yogi takam jo wan hapi kam ki pra absar tau man pi kata ke jo hi jingmut tau man ni ke jo kata ke jingmu o em pi kata ke jing ki kle tau em pi ke jingmut ke jing perkat ko sket in man ko politik lai ko yo kai penting. Andre di ka kamram ko yo ikam ki ofisar le ki nang jalam le ki nang pat kini inang chakri yang gani ka district council yo ki. Pachim ye ko borati. Panem kam ye ko borati. Yo miat yo bahagi departemen. Ko wi departemen. Ko ai uprek bahago nang wa yo dap yo biang yo mi kata ke poisa poilan hawa yo bekan ni wa em kam gani gajing wasi poisa bon na pedi yo I kantan istaf yo ongi yo kurungan kre tang tulok niyo kata gajing perkat yo pi Dang jor cucu izin do ko nai. Sam do. Lada pim wan kre. Lada pim la sorbi. Lada pim wan bi jo pis. Benda di ko Islam. Kiwa tau su bi patah. Siap tau pis. Lada mi bi pet pa. Ikan idam yang pis. Ketet pen yoga. Dang tak cucu ko. Ya kajing kelek puasa. Yang pis. Kalau kata, hampir kat kamu terjadi. Ya, let's come kat ini. Wong doi, leu doi. Mau kian mesin orang. Belai dengan rayu, yang kita mesin. Kayong pikam, staff yang kau sila yang